iti masakbayan. Uy, talagang ipaspas mo ti agtrabaho Wen lito, Wen gayam, agawid ak ijay probinsya inton Sabado. Saan ka kadiya sumurot? saan? Taapay. Nabayag adi ka nagaw-awid Umdaslatan apat patulodam datatang mo iti kwarta. No agawid ak iti probinsya, sigurado sumurot ni Carla. Ay, kaslabasol ko dahito yan napasamakan ka, Roman. Kaya rigam itan tinaitangkal. Lito, Wen, basol ko. Tano di ka po kanyak. Saan ka kumay di anakadanon dito yung syudad? Tapno ag-working student? Ngam ti pagsayaatan Nagbaligi ka. Kitaam. Addaan kan iti natalgad at trabaho. Kat dayta ti pagsayaatan na. Tatang, adamanin impawit ni Manong Roman. Ay, day talagi pau-pau eter aramiden na. Adimot agawid. Makumikom iti trabaho na, tatang. Agbakasyon to kanulat ta. Una ngam nabayagan na sana nagawid. Bayan nyo latan, tatang. Sa bagay, ang manmanupay nga umawag. Tinasken, nasaya at ikasasaad na ijay syudad, tatang. Wan matkit di Rumwarak, tatang. Inak makitsenda. Tanagsweldo ak ijay opisina a pagpapaayak. Ala makamukan. Amumeten, no anya tijak kayat asidain. Sige, tatang. Rumwarak nga rodan. Tunggal umay kami aglaba diti karayan. Malagip kulata ni Roman. Sipod High School. Nasingat kami iti tunggal maysa. Agingga anagayan ayat kami. Stella! Umay ka na! Nakamag-either ka madyak na di taayang di bato. Saan nga ta mailiw kanya ni Roman? Hoy, anyamanin ti pang panunutam. Unyag paiso. Kumusta nga taitan ni Roman? Ay, Nabayag asaan ang nagaw-awid dito lugar tayo napanag kolehiyo di syudad. Idi nakagraduar. Nakastrak iti pagtrabahuan na ijay. Kat sipod ditan, saanan ang nagaw-awid. Ta siguro, makumikom iti trabaho na. Sali, Patuludan na laang ang dananang na iti kwarta. katnukas na nga gawin. Saan kami pa ang makapagsarita iti napaot? Gaputa agdardaras iti panagsubli na iti syudad. Iti laangan cellphone ti pagsaritaan mi. Ngam no daduma, jak pa'y makontak. Kat mano abulan ng adikam nakapagsarita iti cellphone. Makumikom na unay Iso nga awan oras na ken ka. Ay ayatan nakpahinga ta ni Roman. Iso laang ti makasumbat iti dayta, Stella. Ala, ituloy tan ti aglaba. Tapno makaawid tan, Stella. O sige, ipalpastan ti lalabaan ta. At dayta, nalpastan ang naglaba. Patudtudan ta dagiti linabaan ta. Tapno nalaglagan nga awitan. Wan Sally, Mas daawak nga mingkan kay Stella. Takay kayat mo nga umay ta aglaba dito'y kanayan. Sa bagay, kay kayat ko dito'y kanalaklaka ti aggaw-gaw. Kan nadalos magtidanom. wan. Sana bali ato nadalos ti danong diti karayan. Wala. Idi adda tayo pay laang iti high school. Kanayon kami nga umay dito'y kan ni Roman. Umay kami aglaba tungkal Sabado. Agtintinulong kami. Iso ti mangbagkat kadagiti linabaan mi. Wano saan? Ibilag mi dagiti linabaan mi. Kat agawid kam tulaangan, inton mamagaan. Wan, kasta kayo idi. Da kayo latan ti agkuy-kuyog. Naragsak kami idi. Ngam ita. Awanan. Linipat na kon ni Roman. At dangatan sa bali akaayan-ayat na. Nalabit akasta. No
No adan sa bali akaayan-ayat na. Apay nga rod asaan anak i-break ka. Sally, Iti kasta, saan kan akanayon nga agpampanunot, no ay ayaten na kangatapay wan no saanan. kayat ko asarungkaran ni Roman iti syudad. Kayat ko amaamuhan no anya tigapona. Asaan nga agaw-awid iti probinsya. Amom ka diti ayan na. Nasauna idi kanyak ti address na. Adakan ka dayta. Ngam ibagam no kaano, nasumuratak to. Kaya't kumati agpasyar ijay syudad. Estela, apay ka di akas lakanayon nga da pampanunutam. Adda ka di sakit mo? Awan, nanang. Adda ka di parikot iti pagpapaayam nga opisina? Awan, nanang. Apay nga rod akas laawan gaganay gayam. Saan naklatan nga ikan kano, nanang? Basta ipasiguradom kanyak nga awan parikot mo. Awan parikot ko, nanang. Haala nga rod, rumarakon, ta isursur ko dagiti nateng alakok. Inkay manin aglako? Ay na anak ko, bay anak lata. Agsakitak no adda aklaang dito'y balay. Sige, innakon. Oy, Dorothea! Umay ka ditoy! Gumatangak itilakom! Ay, umayan! Ay na! Nagsiksi ni Dorothea nakasusuon itilabana. Kapuros dagito'y lakok, Sebyo. Okra, tarong, kamates, kan bungat pareya. Gumatang ka kade, wano umis-isam kalatan amang kitkita kanyak. Ay, no apay ngamin asaan adata tinaikari iti tunggal maysa. Dorothea. Anya kadit sa sawam, Sebyo. Ket no insukat nak idi agayan ayat tapaylaeng. Gumatang ka kade, wano saan. Ay, wan, gumatangak. Ay gumatang kan, tain na kon. Di ka manaktak. Gatanga ka amin talakom, ano kayat mo? Manu amin ti bayad na tagatangag. Ibagam, Dorothea. Ay, nagatang amin alakok. Ang masurunak. Anya ti pakasurunan nyo, nanang. Idinto tanalako amin anatang nyo. Ginulpe ni Sebyo. Ha? Ni Tata Sebyo? Wen. Masurunak iti day di atao. Nukat agsabat tidalan me. Ipalagip na lata tinapalabas. Nga agayan ayat kayo idi? Wen nga rod. Ay, saan mo't akas ta idi si bibiyag payday di asawa na? Ngem itan anabalo? Kanayo nakasta ti ibagbaga na kanyak. Nanang? No apay ka na, asaan ada kami tinaikare? Saan nyo latan nga italtalat ni Tata Sebyo, nanang? Nalaing lamang sutil dayjay. Ay, Saan nyo agurguraan? Tama di ti ada kaguran ha. Saan anatalina ay ti panunot? saan kumatkit di aguraan anak ko? Day talaang, tatalaga ang masurunak kun kuana. Intimplaan ka iti kape. Atoy. Agyaman na, Carla. Nagagat ka unay. Break time man. Nasken nga ipalpas ko dito aramidak. Ay, awan pa'y panawantan ngag-date. Trabaho lahat tati iti panunot mo. Ala, aday wanak pa'y laing. Tapno sa anak amasinga. Okay. O sige, panawan ka pa'y dito eh. Papa, kaya't kung agkalay sa kamin ka ni Roman. Anya, agkalay sa kayon.
Napagsaritaan nyo kanin day tabanag. Saan pa'y, papa? Kayat ko ada kayo ti mangisingasing kan kuana. Anda ka din nasaunakan ka, maipapan iti day tabanag. Awan pa'y, papa? Nukasta, urayam nga isingasing na. Di ka agapura. Ngam, papa. Ay, ayatak ni Roman. Katsak kayat maagaw ti sabani. Iso akayat kong agkalay sa kamin. Urayam nga iso ti mangisingasing iti panagkalay sayo. Di ka agapura, iha. O, kasano? Agpasyudad ta inton bigat? Wan, Sally. Sige, nakasagana akmatan. Ag first trip ta. Tapno masapsapa ang makadanon tayo di syudad. Sige. Agyamanak, taada ka akadwag. Okay lang. Takayat ko mati agpasyar. Italamanan ang makapasyarak no kaskasano. Agyamanak manen, Sally. Ay, ayat at talaga. Agasam da ita. Nagloan ka, tapno laang adara matam ng agpasyudad. Tapno sigurado asa anak ang maawanan ijay. Nang runa kat ada ka akadwag. Di kagdanag. Adamat kwartak. Share ta, Narigat mo't asikalaang tagas-gastos. Sige, agyamanak manen. Takuyugan na ngagpasyudad. Sige, agkape kapay nga rod, anak ko. Sakbay adagasem ni Saleh. Agyamanak nanang. Agan-anad kayo ijay syudad, Wan nanang. Di kwartayaw. Amangan numatnagyaw, wano madukot mo't kitday. Wan nanang. Anak, talaga ka day, akaayan-ayat mo ni Roman? Wan nanang. Ay, sapay kasurun ko, ti amana. Sana balin Anya nga'y ti mabalin ko, no iso ti kayat mo. Sapay ko mga rod, tamasarakan nyo ti ayan na. Sapay ko ma, nanang. Basta agan-anad kayo, anak ko. Roman, rumor tayong ton bigat. Sana bale, tawan sarak tayo ija opisina. Intag pa siya. Nabayagan adita nakapagkuyog arimor Trabaho latan ti ada iti panunot mo. Sige, sikat ti matungpal. Agyaman na Ay, kamaudyanan na. Ag-date tamatlaangan. Patgan ka. Sana bale. Tawan sarak tayo ti trabaho. Mabalin la ko mga agbakasyon ta. Agbakasyon? Wan, lugar yun. Saan pa lang nga itay? Kaya't ko makita ti lugar yun. Nakurapay lang ti adda pa nagbiag mi ijay probinsya. Ang mga nagbabawi ka lang numapantay ijay. Oh, di agyanta iti hotel? Anya? Wan, Roman. Agnaed ta iti hotel, kabayatan ti panagbakasyon ta ijay lugar yun. Saan pa nga itay? Dumteng to ti panawan. O sige, basta agbakasyon tanto ijay lugar yun Ikarimday ta, Roman. Kasano? Nakadanon tan dito syudad. Mangsapol ta iti mabalinda apagyanan, kabayatan ti kaadata ditoy. Sige, oray dyan nalakalaang. Diyay kabailan ta bayadan ti rentana. O sige, siya kung ti makaamo iti abang ti pagnaadan ta. Sana bale, tadwa nga aldaw laang ti kaadata diti syudad. Sapay ko mga rod ta masarakan ta ni Roman. Sige. Mabisina. O sige, mangkita ta iti mabalinta apanganan. Ay, anya matanda ito'y restaurant nga imayanta? Apay asaan a klas a restaurant tinapananta? Dito'y talatan. Kuripot ka talaga. Awanan yaman na, no dito'y taamangan. O sige, agorder ta ni ti kanenta. Sige man lang.
Kasla na imas da ito inorder ta. Mala, manganta nga rodan. Naimas. Stella, Oh, anya tinakitam? kumita ka iti kanawan mo. Hindi ka agpadlaw. Ni Roman. Ni Roman day chay. Sali. Kunkat nga iso. Asino nga tayo kadwa na amang mangan? Sali. Maawatak akaayan-ayat na dayjay. Nakadkadlaw iti garaw di babae. Oh, inikan na pa'y iti sidaan di plato ti babae. Sali. Mabit lang. Anya tiramidam? Kaya't ko apan kano ni Roman dayjay. Oh, adto'y pa'y tisidaan. Ikakunday ta platom, ha? Huston, napsuga kon. Excuse me? Hello? Si kaka din ni Jimmy? Isali. Anya, Jimmy, ti bagbagam, miss. Roman, tinagan na. Sana, Jimmy. Sorry. Kunak no si ka ni Jimmy. Ngamin, kaing-ingas mo di kaayan-ayat ti best friend ko. Adaywan na kamin. Awan babain mo, Disturbo ka, iti panangan mi. Ay, sorry miss. Napintas na ko ma. Ngam nagpus ko launay day ta make-up mo. Sige, bye-bye. Nita. Kunamlan, asino day di babae? Kasla tinong panak itikas di na sa una. Payman, ikakman iti pagnakman na. Mabit lang, Roman, ha? Asit gak day di babae. Oh, timakdar ka matan. Dito'y kalain. Siya kung ti makisarita iti day diya babae. Diyak magustuhan ti imbaganakan ka. Anya ti aramidam kan kwa na? Basta dito'y kalain. Ta siya kung ti makaamukan kwa na. Umasidagan dito'y ayan ta ni Roman. Sali. Aday, Diyak ninamnama ti kaadayo dito'y syudad. Roman, among ka din o apay nga adda kami dito'y syudad. At then disok iti tugaw mo a calling card. Pidutam to inton rumor kaya. Roman, jay kadwam a babae. Asino day chay? Diyak ninamnama ti kaadayo dito'y syudad. Roman, among ka din o apay nga adda kami dito'y syudad. At then disok iti tugaw mo a calling card. Pidutam to inton rumor kayo. Roman, jay kadwam ang babae. Asino day chay? Sige, inakon. Stella, Sali. di na ka manlaki na sarita ni Roman. Sali. Apay, adi na ka manlaki na sarita ni Roman. Akasla di na ka am mo. Rumardan nito. Mabitaan, ipasupot ko dagiti makan. Sayang man, umunakan ijerwal. Sumaruno akton. Anya ti imbagam iti day di babae. Tarimordan dito'y restaurant. Pinabay na. Kan imbagak arumardan dito'y restaurant. Oh. Kasta gayam. Among ka di? Naragsagag. Gapo ta pinabainam tayo siya babae. Gapo itaday ka. Ad-adda, amainlawak kan ka, Roman. Ala, ibusan tanti ka nanta. Tarumarta matan dito'y. Okay. Kat mapanta iti mon. Adon ti kayat ko agatangan. Saanin? Agawid tan. Kaya't konti aginan na. Ha? Into namin sanan ti ipapantay ti mall. Okay. Sika ti matungpal, Roman. Agtungpal, kiti kayat mo. Gapo, taay ayaten ka.
Anya dayto yan, anak pasama. Ano, i-relax mo tirik lang. Gani, itay ka pa yung agsangsangi. Ang sumlitan ni Jay Probinsya, Sally. Ang lugan tan itibas na mapani Jay lugar tayo. Saan? Ti aramidam, ag-relax ka lang. Tamang kita at iti mabalinta kapag dagusan. Yak itulok nga agawid na. Adi mo pa'y nakasarita ni Roman. Ngam, Sally. Sayang ti kaadata dito yung syudad. No di kay agsarita kin ni Roman. Aday na, adatan dito'y dagos na. Sally. Ala, agi na natapay. Ahon gayam, addainted ni Roman a calling card na. Kaya't mo kadita awagak. Saanan? Saan man? Ngam inton rabi ilaangan. Tanita, ang mga nukadwa na pa ilaang tay babae akadwa na amang mga ijay restaurant. Kunak no di kan umasidag, Dorotya. Pinayapayan nakmat, di masidagak. O anya, gumatang ka itinatang alakaw? Nagpintas kalata, Dorotya. Nita, mangrugi ka manan ako naksebyo. Pudno matimbaga ka. Ala, mangkita kakit din itigatangam. Sige, gulpiak amin. Sigurado ka? Katuan. Amom ngamin, Dorotya. Saan akon ama nagkarni ita? Pasig anateng ita antisidsidaak. Agsidak iti karne, ngem sagpaminsan laeng. Ala nga rudan. Gatangam amin ang dagito'y lakok anateng. 600 amin tibayad na. Ay katuna. Ariglado, Dorotya. Gulpiay. Ay kat pagyamanak Nagpintas ka pa'y laeng, Dorotya. Mabalin ka diti agarem? Ay, sumardang ka man. O anya, mangsutil ka kaday. Winaw yagmon tibayad dagito'y lakaw. Wen, mabitlaeng ka de. Di ka agungay. Taumadulaeng ti kuret-ret di tamuging mau. Ala, urayin nakbiit. Tay nakalain ti ibayad ka. Naimbag nga oras yun, Nana Dorotya. Da kayo matgahim ti masabat ko. Naggapuan nyo? Naggapuak ijay balayo. Ginulpen ni tatang mau dagiti lakok anatang. Di nasaya at Nana. Bagbagaan man ni tatang mo. Tadi na kun sutilan. Masurunak amang dengdengag. Ha? Anya ti imbaga na kada kayo, Nana? Basta bagaam ni tatang mo. Tadi na kun sutilan pa'y. O, sige, Nana. Bayan nyo. Taibagak tukan kwa na, daytaan na sa uyo. Rabiin, Roman. Namanda kalat ta dito'y dagos ko. Ang mga nusap-sapulan na kanti kaayan ayat mo. Inawagak ni Carla. Imbagak nga dak iti dagos ti gayam ko. Ngam jak imbaga dito'y dagos mo. Ay, nakasarak kan iti babae amang tengal iti tenged mo, pare. Lito. Ang maguray ka. Anya ka diti gagaram, taymay ka dito'y dagos ko. De Estela kan sali. Adada dito'y syudad. Ha? Adada dito'y? Kasanong amom? Nakitak ida iti restaurant, ananganan mi kini Carla. Anya? Kasano itan? Mariribu ka na, Lito. Ang daawag ko. Mabit lang tasong batak. Oh, Estela, kaya't nakakano akasarita ni Roman. Jak kaya't akasarita. Roman, medyo maditirik na ni Stella. Iso adi na kaya't ti makisarita kan ka. Ibagam na sa dino ti ayan nyo ita. Taumayak di tayan nyo ita matlayan. Ha? Pangasip sali. Ibagam na sa dino ti ayan nyo. Sige, dumngag ka ta ibagak, Roman.
Papa, awan pa ni Roman. Saan pa asim mangpad? Sa dino ka dit imbagana kan kaapapanan na. Iti dagos ti may sa agayam na. Iha, sumangpet tulat ha. Papa, Uraya, masumangpet. Jack makaid na. Ta saan pa asim mangpad ni Roman? Ingkagat iti silid mo, tamaturog kan. Saan, Papa? Orayak asumangpad ni Roman. Dito'y tapaylaan ruwar. Bayan tada estela kan Roman nga agsarita. Kat, kumusta ka magtan dito? Agpada kayo kin ni Roman ang nagbaligi nga imay dito'y syudad. Agpada kayo anak kaadal. Husto ka. Amom ka di? No asino tinang paadal kada kami? Asino? Ti ama ni Carla. Carla? Ti babae ang nakita yu akadwa ni Roman iti restaurant. Anya? Gapo iti utang na anaimbag anakam kan ni Don Sotero. Tinutupan na ti panagayat ni Carla kan kuana. Anya? Ay, kastagayang. Jak maawatan. Ilawlawag mo ko malito. Nakastrek kami iti skincare store ni Don Sotero. Inalanda kami at tagabagkat. Ken, noan niya pa'y atrabaho ti ipatrabaho da kada kami. Timulong kami ang naglako, ken aminen. Kas katukad, ti panagadal mi. Kastagayang. Nasingpat ni Don Sotero. Awan makunami. Ken managtulong pa'y. Saan laada kami titinulungan na. No di kat aduda. Kastagayam. Nasingput day ta doon. Ngamjay anak na. Kasla saan ang nasingput? Nasingpat ni Carla. Awan makunakan kwa na. Day talaeng. Tanuan niya ti ibagana. Nasken nga agtungpal kami. Isuda gayam tinang paadal kada kayo kin ni Roman. Wen, Sally. Isu nga itatanakalpas kami. Nagtrabaho kami iti negosyo ni Don Sotero. Sana bale, taadamat ang sweldo me. Ngam ti parikot ita. Tinutupanan ni Roman ni Carla. Katga po iti dayta. Saanan ang nagaw-awid ni Roman iti lugar tayo. Pauita na laangan iti kwarta datatang kan tikabsat na. Anyan? Nakasaysayaat ni Don Sotero kada kami a pinagadal na idi. Nangrunak ni Ramon. Ni Ramon ti paborito na kada kami a pinagadal na. Dayta ti rason. No apay adya ko naliklikan ni Carla. Pakawanan nak Estela. Dagiti text ko kan ka. Dagiti awag ko kan ka. Apay adi mo sungbatan. Gapot ka kanayon na nakabantay ni Carla. Kanayon na nga laan ti cellphone ko. Tapno kitaan na. No asino dagiti nakatext. Kan nakasaritak iti cellphone ko. Sige. Maawat akong ti amin. Nukas tangrod. Kaya't ko awas-wasan tan ti amin kadata. Estela. Pagyamanak ta nasarakan da ka atagos. Kat namuak ti kinapudno. Sige. Awan mabalin ko. No saan na kun nga ayayatan. Was-wasan tan ti amin kadata. Estela. Di na karakupan. Gaputad-adda masaksaktan. Pakawanan na Estela. Ngam ibagakan ka tipod na. Sikalat na ti ayayatek. Huston! Nalpasan ti amin kadata Roman. Agsubli kami ni dyan lugar tayo. Kat ikarigatan kan alipatan. No kasta, winaswas ni Estela ti ayan ayat yo? Jack mababalaw, no kasta ti inaramid na. Ngam, nasakit lito. Nasaktan ka? Wen. Kasla Jack kaya tawas-wasan na ti ayan ayat mi. Ngam awan mabalin ko.
Gaputa basol ko matlaeng. Gaputa ay ayatan na kaunay ni Estela. Impamuspusan na ti umayda dito'y syudad. Tapno sa pulan na ka. Kaya't naamaamuan ti kasasaad mo. Kat nasaya at mat, tanagsabat adagos ti dalan yo. Lito, Adayo ang napimpintas ni Estela ngam ni Carla. jakla ta mailibak lito. Ay ayataklatan ni Stella. Ay, kasano nga rod itan? Winaswas ni Stella ti ayan-ayat mi. Kat irespetok data. Gaputa nakabasolakan ko na. Ngam, kasta ka dilatan? Dakil tiwutang ko na imbag anakam kini Don Sotero. Uray siyak. Isu nga ron ngagtrab-trabaho ta iti kumpanyana. Ngam sikat ti paborito na. Tay ayatan na kangamin ni Carla nga anak na. Lito, Ay, parikot itanday ta, Roman. Kasano itanday ta? Kaayan-ayat mo ni Carla. Ngam, sabali ti adda di tapusom. Ngam sakbay nga agbabawi ka iti udi na. Agpanunot ka pa yan na imbag. Lito. Wala, bumaba akong dito kotsem. Aglayon ka nga agawid, tamangan nururayin na kan ni Carla. Sa dino tinapanam? Apay nga itakalaang asimangpet? Iti daguste gayem ko. Nagsasarita kami laeng. Diyak kayang tikas ta nga aramidang. Awan dakas nga inaramid ko, Carla. Oray pay. Mani pa dita. Jakon kayat arumwar ka itirabi. Norumwar ka man, naskan akadwanag. Anya? Asino ka di agayem mo tinapanam? Nilito. Kasaritak to ni Lito inton bigat. Damagak kan kwana, nupod no anapan ka ija ayan na ita, arabi. Carla. Anya ti amog. Amang ano adamot sa bali, anapanam. Ala, ingkan iti salid mo. Tainak maten maturog. Sibiyaw, imayak takayat kakasarita maipapan kan ni Roman. Ay, kunak no maipapan kada kati pagsaritaan ta, Dorotia. Apay kaday, asaan anagaw awid ni Roman? Gaputa saan na kano mapanawan ti trabaho na. Kasta kaday? Ammom kaday anapan ti anak ko ijay syudad, tapno sa pulen na ti ayan ni Roman. Ha? Apay? Di mo kadi ammo, nga agayan ayat da sipod addada iti high school. Anya? Ne, jak amo day taa. Saan nga imbagbaga kanyak ni Roman? Kayat mo asawan, agayan ayat dagiti dua? Ay no kasta, sayang. Anya ti sayang. Armen ka kumapay. Ay sa anak ang makiin-innangawkan ka, Sebio. Agayan ayat gayam da Roman kan ti balasang mau. Apay kaday asaan anagaw awid. Amangan met no adan pamilya na ijay syudad. Ay kat no kasta, ti mabalin kan nga Armen, Dorotia. Ay na, Sibiyaw. Makapasuron ka. Ay, inak man laangan. Awan sirbit imayak dito balayo. Ta saan kamot alimpyo akasarsarita. Kasano Stella? Agsublitan ijay lugar tayo? Wan, Sally. Sige, sana bale. Ta nakapasyar tamatan, nakagatang tan iti pasalubong. Sally, diyak maawatan tiriknak. Anya tiriknam adi mo maawatan? Ni Roman. Kasla kayat ko nga agawan, iti kaayan ayat na. Ngam saan anak kat, idi winaswas ko ti ayan ayat mi. Wan, ngam amok. Si kalat ti ay ayatan na. Kasta ti ko na nilito.
Amo ni Lito dayta, tag best friend da. Ngam na niya ti kunam. Di itaraytan ni Roman. Awagak itamat niya kat umadayo kayon. Anya? Una. Saanan? Siguro, saan ada kami tinaikari iti tunggal maysa? Sige. Si kalat ti makam mo, Stella. Papa, alan kasarita mo ni Roman. Kaya't ko nga kalay sa kamin. Imbagak matkan ka. Nga urayam nga iso ti mangisingasing iti day taabanag. Ngam, Papa, kaya't ko nga kalay sa kamin. Sige, bayam. Takasaritak ni Roman. Agyaman na, Papa. Ay ayatak launay ni Roman. Iso adyak kayat amapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko ti agsigurado. Agkalaysa kamin kan ni Roman. Papa, alan kasarita mo ni Roman. Kayat ko nga agkalaysa kamin. Imbagak matkan ka. Nga urayam nga isutim ang isingasing iti day tabanag. Ngam, Papa, kayat ko nga agkalaysa kamin. Sige, bayam. Takasaritak ni Roman. Agyaman na, Papa. Ay ayatak launay ni Roman. Iso adyak kayat amapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko ti agsigurado. Agkalaysa kamin kan ni Roman. Ala, bayam. Takasaritak ni Roman. Ayabak to iji opisina ka. Agyaman at Papa. Oh, inarakop nakmatan, iha. Papa, agyaman na. Naragsakak unay. Roman, mapan ka kano iji opisina ni boss. Kaya't nakamakasarita. Ha? Anya nga tati ibaganakan ka. Ang mga nunayunan na tesweldom. Anya? Apay mat akastatin ako nam. Gaputan nagagat ka unay. Si kantay empleyado ang nakadumog latan iti trabaho na. Sige. Mabit lang. Tama panak iti opisina ni boss. Ibagam to kanyak no anyat imbaganakan ka. Amangan mat, no ingato na tisweldo tayo. Takas tati ko na idi. Nga ingato na tisweldo tayo. Areglado Lita. Ibagak to ka, no anyati ko na ni boss. Roman, adda ko maisingasing ko kan ka. Dayta, kat nuumanugot ka. Anya dayta, sir. Kaya't ni Carla ngagkalaysa kayon. Ha? Kanayon na nga erengrang kanyak. Akasarita ka kano, maipapan iti dayta abanag. Sir. Isu nga ita, kasarita ka. Ano mabalin, agkalaysa kayon kan ni Carla. Sir. Ala, ikan ka iti gundaw nga agpanunot. Kat no makaikadeng kan, di ka bumdeng nga umasidag kanyak. Kat ibagam, no anya ti pangadeng mo. Uwan, sir. Amom ka di, akas tauna iti panagayat ni Carla kan ka. Awan laket, sika ti linaon ti bibig na. Sir. Kat sika ti mangadeng, no kaano ti panagkalay sayo. O anya, nagsarita kayo ka ni boss? Uwan. Ngam saan na dito iti pagsaritaan ta iti dayta abanag. Sige, rumwarta nga rod inton lunch. Sige. Serious ka di dayta nga imbaga ni boss? Uwan. Serious para kanyak. Papa, naibagam ka din kan ni Roman nga agkalaysa kami? Wen, iha. Kat, imanugot ka di?
Imbaga ken kuana nga agpanunot pay. Ket no nakaikadengen, ibaganan tulat ta kanyak. Apay akasta, Papa. Iha, bay anta nga isu ti mangikadeng iti day taabanag. Sige, Papa. Ngam sapay ko mata saan na nga ibaybayag. Takayat ko nga agkalaysa kamin iti kabiitan a panawan. Oh, adday tanti in-order ta kananta. Kasla sana ka makapangan. Anya nga min tinagsaritaan nyo kan ni boss. Takasla mariribukan ka. Kaya't nangakalay sa kamin kin Carla. Anya? Ay, day tagayam tinagsaritaan nyo. Unak no maipapan iti ingangato ti suldo tayo. Oh, kat, agkalay sa kayo nga rodan ka ni Carla. Jack amo na umanugot ako saan. Mariribukan na. Ala panunutom ana imbag. Narigat nga ikalay sam ti babae, adi mo matgayam ay ayatan. Adda kamot gaya man anak ko. Kat, nakitam ni Roman ijay syudad. Wala nang. Nagsarita kami. Ay, Naliday kamot, anak ko. adan sa bali akaayan-ayat ni Roman. Kat anak ti boss na. Baknang da. Ha? Kastagayam. Iso nga ita. Lipatak matan ni Roman. Anak, Nagsakit, nanang. Nakasaksakit. ala. Anya ngay ngod. Kasta at talaga anak ko. Dumteng tipan nakapasakit. Ngam dumteng tulat tamat tiragsa. Hello, Tatang. Hello, anak. Kumusta ka dito syudad? Nasayat lat ta, Tatang. Di ka kadiag bakasyon dito yung lugar tayaw? Kailiw na ka nanakaw. Ha? Agbakasyon ka kuma, anak. Uray manulangal daw mo dito. Sige, Tatang. Agbakasyonak. Urayan nyo ti panagbakasyon ko. Bye. Roman, ano dyan ang ko nga imbagam abakasyon? Kaya't ni Tatang agbakasyonak ka na. Agbakasyonak biit. Lukas na? Dayto yan tigondaway, Roman. Agbakasyon ta adwa ijay lugar yun. Sir, agbakasyonak biit idi lugar mi. Uray siya, sir. Agbakasyon na kumamat. Sana balay. Taitalaan nga aggidan kaming agbakasyon. Ala, awan parikot iti dayta. Sana balay. Tasaan kayo mat sigurong agbayag. When, sir? Saan kami nga agbayag, sir? Sige, awan parikot. Agbakasyon kayo latta. Agyaman kami, sir. Papa, sumurutak ka ni Roman nga agbakasyon ijay lugar ta? Imanugot ka din ni Roman na sumurot ka? Wen, Papa? Nulakat imanugot. Sige, sumurot ka. Amukmat anatalgad ka no isuti kadwam. Wen, Papa? Sige, isaganak dagiti masapsapol ko. Agbiyahe kami inton bigat. Sige, iha. Sige, Papa. Ay, agayat launa iti anak ko kan ni Roman. Kat isupayan ti agragot iti panagkalaysada. Hello, Roman. Kasano? Nakarubwat kayon? Wan dito. Alang nga, Rod. Umuna ako na.
Agkikita tayo to ije lugar tayo. Well, dito. Roman, sumurot ka diya talaga ni Carla? Bayam lata sumurot. Alang nga Rod, kastapay. Agkikita tayo tulatan ije lugar tayo. Bye! Ay, intulok ni Roman asumurot ni Carla. Anya nga iti kayat asawon day ta. Papa, agpakada kamin? Sige, katagan-anad kayo. Roman, italag ko kan ka ti anak ko. When, sir? Carla, di ka agar aramid iti jak kaya, ha? Di mo ipakpakat ti madi nga ugalim. Ni papamat? Sige, agan-anad kayo iti panagbiyahiyo. When, Papa? Roman, anadam ti panagdrive mo. When, sir? Sige, agpatuloy kami. Sige, gumatang kan itilakok, Sebyaw. Nagduduma anatang dagita. Wayne, Dorocha, abalayan. Na, anya nga abalayan. Ketuen, agayan ayat nga rudda Roman ken Estela. Di agabalayan tan. Ay saan? Ngamen, adan sa bali akaayan ayat ti anak mo. Ha? Ay, kasta ka day. Ay, hino kasta nga raud. Datan ti agayan ayat. Mangrugi ka manen, Sebyaw. Ala, gumatang kan itilakok. Tano saan? Innakon, tadi ka manaktak. Ala, gulpiak manen talakom Dorocha. Tapno saan kan amabanog nga agisursor. Nasabat ko manan ni Nana Dorocha. Kat sinutilyo manan, tatang. Sana bali tawan matdakas nga imbagak. Masuron nga Rod, iti kastang aramidan nyo, tatang. Isuad yun ulitin. Bay aman tayad adak asutilain? Anya? Ay unay kayon, tatang? Sana balay, tawan matdakas nga ibagbagak ken kuana. Anya ngamin ay ati ibagbagayo kan kuana, tatang. Ibagbagak lang mat pintas. Akas lasabong anagokrad. No kasta ti ibagbagayo, apay nga rod amasuron. Isu apang nga asiyo. Saan yun nga ulitan, nakababain. Hoy, Estela, Oh, apay. Ada ka sa pulam? ibagaklaan tinaamwak kinilito itay imawag. Nga anya? Agbakasyon da kano dito lugar tayo. Nalabit ang makasangpat da inton malam. Isurot kano ni Roman ni Carla. Kastati ko na ni Lito. No apay nga isurot na pailaang dagi ababay. Awanin bibiyang ko dita, Sally. O sige, agsublikan iti lamisaan mo. Sige. Agbakasyon ni Roman. Kadkadwa na ti kaayan-ayat na. Winaswas kon ti ayan-ayat mi. Ngam, masairaklat ta iti dayta nga impadamag kanyak ni Sally. Agyan ka dito'y hotel. Gaputamok asaan ka makaanos ije balay. Ay, siya ka di lang, tagyan dito hotel. When? Sige. Panawan kan dito'y. Ay, diyak kayat. Sumurutakan ka, ijabalayo. Anya? Dito'y kan hotel. Marigatan ka laeng no sumurot ka ije balay. Angam kayat ko makita ti balayo. Iso sumurutakan ka. Sige. Adakan ka. Ibatik latan dagiti kawas ko dito hotel. Tas sumurutak, ijabalayo. Urayin ta, tanapan insagana ni Roman ti merienda tayo. Uwan tata.
gayam, ti balayo. Wen, Carla. Daytoy tinano mo abalay may. Ket siyak ti amana, anataer. Ah? Imalaganyak ti anak ko, miss. Isu anataer may. Di mo aya makita anataerak? Ha? Kita ngamin ti rupak, Oh. Ne, agkiday-kiday kayo pa, tata. Ad-ada pumintas ka no agkatawa ka, Carla. Naangaw kayo gayam, tata. Sige, agmerienda tayon. Kaya't pasensya kan dito'y balay mi, Carla. Sana kas iti balayo adakkel, ken de aircon. Okay lang, Roman. Carla, amom ka diti aglaba? Ha? Kwa? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti agsagad? Kwa, tata. No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti aglampaso iti datar. Kwa? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti agtutbrush? Siyempre, amok Kunak no di mo amaw, ta isuro ka pa ikuma. Da kayo talaga, tata. Noan niya laditan ti ibagbagayo. Ala, gusto day tantatang. Ituloy tayong ti agmerienda. Tapno maitulod ko ni Carla ije hotel apaginanaan na. Si kagayam di kaayan-ayat ita ni Manong Roman, ma'am? Di nakawagan iti ma'am. Manang kunam kanyag. Gapo ta asawak ton ti kabsat mo. Kat si ka ni Lisa. Saan ka di? Wan manang. Naimbag man ta kinayat mo tinagbakasyon dito'y lugar mi, manang. Di pa lang nga ibagbagak ka niya Roman nga agbakasyon kami dito eh. Ngam, di na kayat. Manang. Baknang kayo saan ka di? Madlaw ngamin iti langam. Wan? Sigurado ka kadi akayat mo ni manong ko? Wan. Agkalaysa kami to iti mabiit. Kasta? Inton bigat? Kuyugan nak, Lisa. Agpasyar ta dito lugar yo. Siya kon ti makaammo iti gastos ta. O sige, manang. Kuyugan ka. Rabin, aginanakan. Agawid akmaten. Saan ka naagawid? Dito ikan. Saanen? Amumaten ije balay. Addakan ka, no kayat mo ti umay ijay. Roman. Sige, agpatuloy akon. Roman. Mabalin ka ding agsarita ta, maipapan iti ayan-ayat ta. Anya ti may papan iti dayta? Ay, ayatan nak ka di. Ha? Kaya't ko abaliksam nga ay ayatan nak, Roman. Sige, panawan ka dito hotel. Oh, Roman. Di nakarakupan, Carla. Bayan na ka mga rakop kan ka. Gaputa ay ayatan ka, Roman. Sige, agpatuloy akon, Carla. Please, Roman. Saan nakapanawan dito eh? Diyak kaya ti agmay-may sa dito eh. Sige, panawan kan dito hotel. Roman. Di nakarakupan, Carla. Bayan na ka mga rakop kan ka. Gaputa ay ayatan ka, Roman. Sige, agpatuloy akon. Roman, saan nakapanawan dito eh? Diyak kaya ti agmay-may sa. Rabiin, iso apanawan kan dito hotel. Ala, agpatuloy akon. Roman, naggapuam katrabiin. Intulod ko ni Carla ije hotel a pagdagusan na.
Kunak no maturog iti balayo. Nasaysayat no iti hotel ti pagdagusan na. O anya, uminom ta. At the red wine ko dita. Sige. Mabit lang alaak. Ay, Roman. Amok. Mariribukan ka. Diyak amo ti aramidak lito. Ni Stella talaga ti ay ayatak. Kasaritam ni Carla. Ibagam ti pudno amarikriknam. Asaan mo amabalin nga ikalaysa ni Carla, tasaan mo gayam nga ayatan. Kasladyak maitured. Nasaysayaat, no itata na sa papay, kat maamuan nan ti pudno. Ngam mabain na kini Don Sotero, lito. Ado ti utang ko na imbag anakam kan ko na. Ngam amok, maawatan to ni sir. Iso nga ibagamon kin ni Carla, ti pudno amarikriknam. Naibayag ka nang itulot kini Carla, anak kao. Kuha tatang. Di magasak pa iti balay dalito. Manong, pudno ka rin kinakuna ni Manang Carla? Nga agkalaysa kayo kano iti mabiit. Saan? Apay nga rod ako nanang agkalaysa kayo. No siyak, Roman. Sana nga agpilpili iti parakan ka. No asino ti ay ayatem, basta lakit di nasaya at ti ugali na, awan parikaw. Tatang. Ngam kasano ni Manang Estela? Isuti talaga nga ay ayatak. Napilitan nakla ang anak ki ayan ayat kini Carla. Gaputa mabain na kini papana. Kaslay nampunda ko ni Jabalayda. Sipod ko lahyo ak. Pinagadaldak, kan impaida amin nakasapulak. Ngam nagtrab-trabaho kamot kadakwada. Agpapanpay. No awanda, saan ako maanakaadal. Kan awan ko matinatalgad at trabaho kita. Kahit anya nga rod ti aramidam, tako namay tasaan mo nga ay ayaten ni Carla. Mabalin mo mat nga i-break ni Carla, Manong. Tanusan mo nga ay ayatain. Saan mo nga ikalay sa anak ko? Taawan tinasayaat nga ibanag na. Manong, narigat ti agbabawi iti udi na. Estela, anya ka de ti pagsangsangitam. Masaksaktan, nanang. Ngamin, insurot ni Roman, tay kaayan-ayat. Anak, Anya ka diti aramidag. Tapno sa anak ang makarik na iti sakit. Nanang. gagangay laeng amasaktan ka. Taay ayatem lakat nga rod. Nanang. Ikarigatam nga aklunan, nga addan sa bali akaayan-ayat ni Roman. Aw, at toy. Agkape ka pa Carla, balasang kao. Agyaman na, tata. Kumusta nga iti pannaturog mo iti hotel? Nakaturog ka kadimot lang nga nasayaat? Saan, tata? Ngamin, agmay may saak. Ay, ad-ad-adi ka makaturog no dito'y balay may tinagturugam. Taawan ti aircon dito'y. Tata, sa dino ka diti ayan ni Roman. Jack na bin makontak ti cellphone na. Diyak man amaw. Diyak nasiputan tinapanan na. Rimwara di nagpakada. Nalabit at yaam muna kat nakaturog ka pailaang. Sa dino nga tati amoyo anapanan na, tata. Kaya't ko asurutan. Ay, diyak amaw balasang kao. Apay, kayat mo ka diti agpasyar. Wen ko ma, tata? No kayat mo akit ipasyar ka. Nagadaw ti mabalinta pagpasyaran dito'y lugar may. O sige, tata. Ipasyar na. Sa dino ti kayat mau. Ide bantay,
Ijay turod, ijay karayan, wenno ijay garden. Jak kayat dagita imbagayo, tata. Ti kayat ko, kat ijay ili. Aya. Ala. Ipasyar ka ijay ilay, balasang ka, oh. Ang, madinsa? Anya ti madi, tata. Amangan no ko na endagis di makakita ka data nga agayan ayat ta. Anya? Isu amaday. Urayam laangin ni Roman. Ta isaw ti mangipasyarkan ka. Agpag napagnaakpay lang. Agawid ak tulap ta inton madamdama. Agturungak dita karayan. Italaman na makapanak dita. Ha? Adda babae ang nakatukaw iti baton. Nakatalikod na. At idog tibok na. Ha? Ni Stella. Umasidagak iti ayan na. Agsarita ta kumapay, Stella. Pangasim ta di ka pumanaw. Roman, Apay nga da ka dito'y karayan. nagpagnapag na aglaran. Kadyak na puutan. Adito'y matgayam ang tinaturong ko. O sige, agawit ako. Saan? Pangasim ta di ka pumanaw. Kaya't ko ti sumarungkarkan kay di balayo. Nga maawan kirad ko. Ado ti kayat ko nga ibagakan ka. Nga maamok adi na kundanggan. Estela, pakawanin na kung sinaktan ka. Ngam amo ti Diyos. Sikapay lang ti ay ayatek. Ni Carla, saan ko nga ay ayaten? Agbaybayad ka iti utang anaimbag anakam iti bus mo. Saan ka di? Katawanan maaramidam. Taday nga utang anaimbag anakam. Isuitan, tinangtangal iti biyak mo. Inikat nan ti karbangam. Estela, Ay, ayatan ka, Roman. Kadyak malipatan dagiti karin-karita. Para iti masakbayan. Agalpasan ti panag-aadalta. Kad maadaan ta iti natalgad a panggadan. Mangbukay ta iti naragsa ka pamilya. Nalabit asaan adata tinaikari iti tunggal maisa. Estela, Mas nasaysaya at ibiyag mo. Iti kaayan-ayat mo ita. Estela, Hindi nakarakupan. Kaputa at ti sa amamarikrik na. sika ti ay ayatek, Estela. Sika, kat awanin sa bali pa. Wain, balasang ko. Day tatipod now. Adda ka ayan-ayat ni Roman dito'y lugar may. Anya? Nang namnama iti pa nagsubli ni Roman. Ngam, kasanaw ang makasublay. Kat adda ka mutain. No kasta? Adagayam kaayan-ayat na ditoy? Amangan no iso tinapanan na ita, tata. Ha? Ay, jak mula ang balasang ko. Saan? Ngamin, ay ayaten nakunay ni Roman. Iso asa anak nga agdanag, tata. Nga uray agsabat ti dalan da ita. Ngamin, siyak itan ti ay ayaten ni Roman. Roman, agyaman nagtada kagayaman. Natagtaganak anang uray kan ka. Sa dino ka di tinapanam. Nagpagnapagnak lang. Roman, kayat ko ti agpasyar. Ipasyar nak di ti lugaryo.
Yam amunak kadagiti gagayam mo. Saan? Nasakit ti ulok. Diyak kaya ti agpasyar. Agsubli ka lang ni di hotel ang nagdagusam. Tadyak kaya ti agpasyar. Lisa, agyamanak, taimay ka dito hotel ang nagdagusang? Owan manang, inawagan nakmat ngamin. Adda ka din napatag nga ibagam? Lisa, mabalin ka di ayam amunak iti sigod a kaayan-ayat ti kabsat mo? Ha? Ngam apay, manang Carla. Kayat ko laeng ama-am-am mo. Amam ka di, manang Carla? Naanos ka nasingpot ni manang Estela. Estela gayam tinagan na. Wan, napintas dayjay abalasang. Sige. Kayat ko ama-am-am mo. Ken kayat ko nga agbalin apagayam. Addakan ka, no kayat mo apat gantigid daw ni manang Carla, manang Estela. Lisa, Ibagam laang no di mo kayat. Taidanon ko kankwana. sige. Umanugotak. Sigurado ka, manang? Awan dakas na. Agkikita tayo kano ijay hotel ang nagdagusan na. Sige. Awan parikot, Lisa. Adda kamin, manang Carla. Kadwak ni manang Estela. Kas pagayatam. Apagison. Addan dagiti taron ang pagsasangwan tayo. O sige, mangan tayo. Manang Carla, iso ni manang Estela. Tisigod akaayan ayat ni manong Roman. No kasta? Si kagayam ni Estela. Wen, siyak. Napintas ka, Estela? Ngam, napimpinta sa klata. Kat sorry ha. Ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Manang Carla, anya ka diti ibagam kini manang Estela. Takayat mo amam-am mo. Awan ti importante nga ibagakan kwa na, Lisa. Basta kayat ko laeng amakita kan maamam mo. Kan, kayat ko ti makipagayam kan ka, Estela. Anya? Nadalos ti panggap ko, Estela. Kayat ko ti makipagayam kan ka. Sabay ko ma, tauman nugot ka. Sige. Apay kit din asaan. Awan dakas na. Agyamanak. Oh, alangan din. Padayawan tayo dagitamakan nga inorder ko. Aglalang lang tayo amanghan. Kastanda, ti panagpapagayam tayo. Manang Carla, sigurado ka kadi? Akayat mo ti makigayam kini manang Estela? Wan, Lisa. Sika, Estela. Patgam ka di ti kayat ko nga agpagayam ta? Awan parikot, Carla. Sige. Agpagayam ta. Kasano, Roman? Agsubli tayo ni Jay Syudad? Well, lito. Nalpasan tin nalata bakasyon ta. Isong agsubli tayon. Ket, kumusta? Nakasarita mo ni Estela? Juan. Ngamjak mabalin nga ipilit ta ayan ayat mi. Gapotad dalakit nga rod ni Carla. Ni Carla ka di pa ilang tipiliyam? Anyalangan ti makuna ni Don Sotera. Nojak itong palti anak na. Sige. Sikalat ta ti makam mo, Roman. Anya ti masapol mo. Tayin may kaditi balay, Carla. Estela, agsubli kami ni Jay Syudad, inton bigat. Kayat ka laeng ang makasarsarita. Sige. Kayat ko nga ibaga,
Amaawis kan to inton kalay sami kan ni Roman. Kayat ko nga da kayon to kan ni Sally. Anya, Mapatganak ka di? sige. Bakit di na saan? Ay ayatak unay ni Roman. Kat aramidak ti amin para kan kuana. Adara paap ko para kada kami. Para iti masakbayan mi. Nasayaat no kasta. Agyaman na, Kistela. Gapo ta pinaggamtikid daw ko nga agpagayam ta ko ma. Awan dakas na, no akbalintang agpagayam. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyak, ha? Ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Di kagdanag. Saan ang nasakit tinakam ko? Agyaman ako, nay. Kan, mabalin nyo lang ti umay ka ni Sally ijang syudad. Nakalukat tiri daw mi para kada kayo. Agyaman kami no kasta. Amom ka di, Stella? Nagasatak unay. Gapo ta inayatnak ni Roman. Wen, Carla. Nagasat ka. No iso ti makatuluyam. Talaga nga iso ti makatuluyak. Gapo ta umadanin ti kalay sami. Dakas na, no akbalintang agpagayam. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyak, ha? Ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Di kagdanag. Saan ang nasakit tinakam ko? Agyaman ako, nay. Kan, mabalin nyo lang ti umay ka ni Sally ijang syudad. Nakalukat tiri daw mi para kada kayo. Agyaman kami no kasta. Amom ka di, Stella? Nagasatak unay. Gapo ta inayatnak ni Roman. Wen, Carla. Nagasat ka. No iso ti makatuluyam. Talaga nga iso ti makatuluyak. Gapo ta umadanin ti kalay sami. Anya ti makunam iti ayan ayat iti daruman kan Estela. Mabalin ka di nga ibagam amin kanya ti maipapan kadakwada, Lito. Sige. Katsapay ko ma, tama kapag panunot ka, kalpasan dagiti ibagakan ka. Makapagpanunutak. Sipud high school kami, agayan ayatan daruman kan Estela. Awan sa baling agkuy-kuyog, no di isu dalaeng. Aging gaan na pan nagkulehiyo ni Roman ijay syudad. Katunggal agawid dito'y, sarongkaran na ni Estela. Nagsweet da. Adu ti umapal iti ayan-ayat da. Gaputan na ragsak da. Kasta? Ngam idi nakagraduar ni Roman, kat naadaanan iti trabaho, nagbalbaliwan da ito'y. Saanan nga agaw-awid. Ken, kasla ilimlimod na laang, tipan nakisarita na kan ni Estela iti cellphone. Ngam among kadi, Carla. Aging gaita, nilat ta Estela, ti ay ayatan ni Roman. Aklo naman kan saan, Carla, ngam dayta ti kinapudno. Nga iti kaunggan da Estela kan Roman, ay ayatan dalat ta ti tunggal maysa. Idi naamuan ni Estela, nga adda sa bali ak ayan ayat ni Roman, kaslag tupak ken kuana ti langit ken daga. Anya? Carla, ibagak daytoy ken ka. Masair ka man, ngam isu ti pudno. Mabain launay ni Roman ken ni Papam. Gaputa isu tinang tulong ken kuana, tapno makaadal. Aginggang inik ka na itinatalgad at trabaho. Gapo iti bain na iti amam. Dayta ti rason, no apay ang nagpamarang nga agayat ken ka ni Roman. Isu nga ita, ket agayan ayat kayon. Sana pud no dayta. Ay ayatan nak ni Roman. Si ka mismo ti makasungbat, no ay ayatan na ka ni Roman. Basta,
Matuloy ti kalay sami. Kat awan ti makalapad. Estela, agyaman ak tapin at gamti awis ko. Ngagkita ta dito'y sigod nga ayuyang ta. Kailiw ko dahi ti aparke. Kanayon aditoy ti pagpasyaran ta idi. Nagadulat ta ti sabong iti aglawlaw. Kat italamanin nga umayak ditoy. Estela, Ti imak, Roman. Pinat pa tam. Estela.